Oh my baby, no combere rufuno. She come kahle mbiluya, yamufuna bali baby wa. She come kahle mbiluya, yamufuna bali baby wa. She come kahle mbiluya, yamufuna bali baby wa. Hello guys, I'm Amkelka YouTube channel na mkomedagla nwani. Komenyiko batenga mbani. Mastiva sukunwana rin'wana sama mtisela swilo swa Proper. So yeah, namuntlha guys mtisele mhaka ya ti-keys, maswitiva musa namuntlha ku ta va ku John Noma. Yeah. So yeah, namuntlha ta va hi khisana na guys. Video leyiwani hi tlhela hi endla khale. Ya khale le. So sweswinyana hi la ku yi vuyisela ku swa khala swi nga a yi nga nandziki kahle, sweswinyana hi la fanyana ni spices nyana i ta koti ku nandzika. Awu yi renovate kahle. So namuntlha hi ta va hi khome 15 ya ti-kisses guys. Ya lomu la ku ti vona tshama na hina a ri hi va nghena. Kahle mbiluya, yamufuna bali baby wa. Gotta tell you baby phela mina nakuranza swilo swa tika but I pray swi ta antswa. Okay guys, so kiss ya kusungula I hand kiss. So yeah, hand kiss guys leyiwani just ifana na hi mari leyiwani. I'm sure mara I know that thing guys. It's just cool. Yo yi fita ka hi? Na appreciation nyana so swi vona njhani? Appreciation, okay. Yeah, like loko okay kahle hle kufana loko munhu wa ku endlela something and then awu endlela munhu un'wana guys mara famba boy tipama munhu wa wena. Leyiwani guys me ni vona nga ku leyi fite ka munhu loyi nga ku muhula ku tivana nyana so cause yeah I was na nghena ka that obvious man nge ni khizisha ni khiz nga swi bakanya xona le. Mara guys munhu ta tsotsa tiko hinkwaro musi loko la ku tiva munhu so guys it's like it's kunjani wo mavito ra wena. Hayi so baby. How guys ndamtsotsa ngopfula tindlele. Mani yi vona yi fita kwalani guys. Hileswi wo endla so. Hileswi wo xewetisa ku swo va. We vama. A ni swi tivi tindleleni eya. Guys ma swi twisisa swilo la ku vulaka swona. Hayi mina ku vutisa baby. Ore Wa swi endla na loko la ku tiva ni ve like or wo swi hleketa nje. yeah va over 18 I was twisisa guys wa ku ndla mativelo wani va swi twisisa lava loko nga swi twisisa ni ta ku byela hi nkarhi. Hey. So yeah guys yeah yi tshama Okay guys and then even a forehead kiss. Yeah, forehead. Yeah, la hina va tima magomo lamakulu leyiwani fita ka wena. Yeah, so leyiwani guys yi fita ka ile maybe ka munhu loko a yetlele so and then u la ku vhaya maybe ya spanini ya mabebeza bya hatlele nyana na ku byi pfuxa je no tlhelo ka na grandza mabebeza na vuya se yi chayeli mani ya phande mani. Loko ni pfuka na mina ta swi twa ku hayi man gomo leriwani ri khisiwile there's no way. Yeah, so leyiwani ni vona nga ku yi nandzika kahle kwalani. Okay and then ya ka pig kiss fana nyana na baby kiss nyana so like yeah unga vula ku baby kiss mara loko la ku sasekisa pig kiss. Yebo yes. I hluphiliwe it's just baby kiss guys. Leyiwani ngopfungopfu yi tirhela ka vanhu va ku ti-makeup vo madam kuma swa ku ti-makeupile wa swi twisisa so a swi lavi ni rhuna ra ti-makeup ya yena cause ni ta mu khisa fana sweswi ni khisile mari na yo sale na wa swi twisisa nyana se imagine a ri na makeup laha ni ni ba leswa ma-deep kiss leswiya se yi ta sala na yena so yi sharp kahle yi fita kwalani hayi ndlwini. Okay and then a cheek kiss. Oh leli yaku bye chomi yi swi tale vhami ku tirhisa hi magele. na rin'wa again ri tiva ku ni ta ri vutisa. Ane so yeah cheek kiss guys yi njhani leyi yi nandzika kwihi na loko ri fake makeup
awunikhumbi ani ya na makeup nayo yatirha Yeah. plus yi fanele ni ku valelisa nyana na ku kumbe ku pfuxela munhu ya ku valelisa na ku pfuxela swi munhu endla ngopfu hi machina guys loko ri ku loko ri ku wa vukhela swa machina ne va swi tirhisa ngopfu leswa kiss yeah so yeah guys ya hi tshamiseke tani and then so ya ka blow kiss famba moyeni kahle kahle so yi khoma so yi faka mbilwini yeah teka tinotsi so ya kuma swa ku munhu leyi kahle kahle loko munhu a ri le kule distance sort of a nga la kusuhi and maybe nkarhi wu bile nyana and then baby ni nga ku landza u karhi twisisa u nyana. landzelela so ya yele yi tirha tani guys yi loko mi ri le kule na kona yebo yes okay guys lazy kiss eliya ya swinyokanyokana ya swinyokanyokana lazy kiss va ku leyiwani twa nga kuyanyentsanyana so what ucabanga yini guys ucabanga yini ucabanga yini anhlekete nchumu tikisi tin'wana va ri yini yeleyi lazy kiss lazy kiss guys lazy kiss so yeah lazy kiss ta va yime hi ndlela yeleyo ya ku karhi ku cincacincaniwa marimi da bya lizard guys kahle kahle Okay. that's why va ku lazy from yini tshemba yi tekiwe from lizard and then se yi va lazy and then nose kiss la ku tirha nhompfu la a ku zi ku laveka na nchumu yo khiza kwele eya yo eya swinene imagine guys nga mopenga nyana so guys mi vona njhani mara nose kiss for me and they are from na guys imagine baby okay say like kahle kahle lentalwini na vanhu kahle kahle maybe yeah se na ku ngikhisa nyana guys le nta endla hi mcato wa mina baby loko va ko you may kiss the bride angimaki then bio guys niyafaka swimintwana okay fish kiss guys fish kiss le tikisi tin'wana guys u fanele rhandza ku rhandze fish ni rhandza fish mi for sure leyi va ze va yita fish kiss ku yime loko ku ta nomu lowu yo endla nga ku nga fish nyana sort so le wa na hlangana munhu for the first day ya ku khisa hi fish kiss yeah man nga swi endla cause it's u nge he swi endli cause u hinderiwile like nga swi endla loko hi hlangana cause it's more like swi fun guys especially loko munhu a swi endla loko mi buka kahle u twa nga ku ngohleka so swi bringa that joke nyana ku mi Hi first day. woni maka yi chayila na ha vuya wa vohleka na wena u khoma ku mara this guy yeah he's fun no tongue kiss no Okay. tongue kiss lawani aku tirhisiwi ririmi ri va ri nga ri kona tshama na ririmi ra wena eka nomo wa wena lawani lava ti-lips ntsena ni ririmi ro rhumela le ndzeni ri twa ku ri nguya mara ya leyiwani yi sharp mara ririmi twa nga ku ririmi lera mi ri nga ku ri na a ri la ku khoma nyana kahle ra swi lava mara a hi ku laveki swona yeah. So like guys just clang my lips ntsena ririmi ri teka nyene break hambileswi rhandze swilo mara ya atonge ka dyiwa ala dale jeni yeah butterfly kiss butterfly kiss liya ya lega number ma sweswi lelo number 10 okay guys lega number 10 butterfly kiss ile njani liya ya matihlo
guys ku endla so ka matihlo like tikhisi tin'wana mi tikuma kwini he a leyiwani ene hi xintu ha xaka hi ma swi tiva kasi swi ku rhuketela leswiwana swi lo munhu a za rhuketela se mala swi lamuthatsana na matihlo a ni xi fiki imagine baby ni ku endle loko ma ku maybe kwatelani ni ku endle ni ku vona khisa swi la so utela ka no ntsinelo loko so endla u ri one hundred rhuketela leswi swa hi tshinela va ri matihlo ma fane ma thachanana la guys come on guys shayi vula xikisa lexi kiss la nga kambe kiss leyi no ayi minyana ayi another thing mara mina ntani yi yi ndaba yi ndaba ni tirhisa yi ndaba yi phela I nge feel kufana van'wana va endla swin'wana baby ni hlamuseni tani ni endla ni vula ku leyi yaka ka yona ne liya ayi mara ani endli nchumu liya mara leyi yaka la hamba ni yi tirhisa yo ni ku ximaka ni ta ximaka ruhani endlela ka ximaka munhu a ximaka ruhani on rhuketela okay number 11 earlobe kiss ne liya kiss endle ya ele let's check already baloyi already na ni ready relax na uhleketana kule paradise baby relax baby kule paradise le two tshame re two le ka ice cream date ne babe that's that's bad how's it what's funny apple fana va swi tisa kahle swa ku swi baby guys mbo tlina tindleve hi leyiwani ni ka baby vele ni rhandza ngopfu nje a yona weakness wa leve hiyo mara nga ku na la yana swo fambisana hle la la khoma number la guys ya mara ni loko massage la loko se ni fika la so vula la guys le yala ndleve mi nga yi tekeli nhlokweni guys mi yitekeli hansi I mean nga yi tekeli hansi yitekeli nhlokweni guys yi tekeli nhlokweni leyiwani guys trust me especially loko yeah vele loko swa busy u nghena dayi leyiwani u tata munhu a vita kokwani yo kokwani a ndzi tshama swi vona leswi so yeah leyala ndlele ni yi rhandzela sweleswo okay number 12 single lip kiss single lip kiss okay leyiwani like kahle kiswa lip yin'we tsa swi la no cica no batapeta one stika ka yin'we just like that yeah leyiwani lowun'wana loko a henhla u tshama henhla u vhe u tshama kwalani so baby girl xiya moyeni papa va yima lani next u rhandza kiss wa henhla kumbe rhandza hansi mina ni rhandza ku ni ya henhla a ri nge bija a ri nge tiyana hansi ka rhandza ku henhla rhandza henhla rhandzi swilo woman a henhla ya ndzi hamba no ku veka kwala henhla nga vula ku tirha ngopfu ni va ni nga lavi ku tirha ngopfu ni ri nga vula ku tirha ngopfu okay neck kiss number 13 neck kiss guys leyiwani leya ku khisa la nkolweni vanhu va ku tala hi yo weakness ya n'wene kiss wena
lo nga se tshama swi ringeta leha yi fana leha yi fambisana ni leha ya ndleve kahle yi teka hi la nkolweni la guys u teka hi koho ne loko se u ya fika la ndleveni wa cema ala babe relax babe anslide ina ka TV phela la ya phela ni hina ba koma ka la ka TV so kiss later hi ti so ki nga hleki okay nina njani doesn't do that as well okay it's enough dude. So yeah guys li ankolo Guys, kiss loko hetelani ne u ta hakela lo na ita ke angeni kisses mahala ya nga kiss swibakela Guys. ita hakela more week guys nikisa kanga baby la guys nikisa kanga baby okay oh shit yeah guys yes baby utahakela no Fine, cheese I will pay itahakela guys and the guys usingana la ngako ile mbedweni no so so guys anhleketa ku maybe swi la endla e bed session so rin'wana nga warta da vona swa ku hi ta endlise ku yini mara swi langa ku ngo endla e bed session hambi u nga kan'wenyana nje tshama hi endlele mbedweni fana na sweswinyana a ni cause masiku man'wana endla hi ri le switulwini now I do a bed session like the veitinja hey so sweswinyana swi la hi fa hi endla nyana leyiwani ya ku hi endlela etitamba hi mi tisa TV ta ku hi endlela hi ri mbedweni kahle ku fana na sweswi yeah hi mi tisela kahle mi vona na mindzumbu leyo hele mikondzo leyo ndzumbu yo tra ndzumbu hey guys kumbe mensala ngonzaka min tipale xikamelo lo bula guys okay so siyana hi ka number ngokanga phela hi ka number mo sweswi yaka number 40 number 14 guys loko se hi fika number 14 se ku sala yin'we se hi ta yi dlaya ma swi tiva mos mun'we mi nga ri ma hale ku bukheleni tshama na hina guys comment like share subscribe ngakhohlweni ku subscribe guys mi landzela channel la hina and mi nga rivali ku every Saturday hi 5 hi tshama mi tisela swilo swa ku nandzika hi karhi hi endla ti-video ta hina mabebezi yeah guys tshama na hina and I can sango for support yangu le mi komba ka yona mara vanhu vutsa swa ku hi endla ti-video ta yini a ni xitanga mina Okay, guys. sorry hi endla ti-video ta yini guys hina Q&A hina ti-game ta ku hambanahambana leti hi ti endlaka lava va ri na hina last year nara ndzhaku kwala la hi ta ku okay guys lava va ri na hina ndzhaka va swi tiva mara guys ta zamazama na ku hi mi tisela na swilo swa nyuwani lava nga swi tiveki lava vo ka va nga swi tiviki kombela ku ni swi cheka loko ku ri ku wa lolonga wa ri famba na hina subscribe like share and comment like hi ta zama ku hi mi tisela na swilo swa nyuwana leswi mi nga swi tiviku new year new things new us so yeah guys ta ku ri ndlela yeleyo se swin'wana le ka number 14 leyiwanani leyiwani ma swi tiva gazi kha hi famba ya hi dzika hi dzika van'wana loyi nge tshuki ta tshuka yi nga changi kahle u ta vama ku leti tape what ta trend la okay guys mara nge trend leyiwanani leyi na nkoka ngopfu especially for romantic kwaya the tease kiss ile yo munhu wa wena ukuba mama miringi ukukisa ani kumama na ukisa sova ni mama yes lewe ni munhu ala ukukisa nere fa afamba ashika afamba aya asituzanyana
Yeah, so leyiwani guys Tiz Kiss i more like ngaku tlanga na yena nje ufama hi miri waye imagine guys umkuma nje umdlika la mbedweni ka awavamba na headboard ungidayilo ungachavi ni ntobo leswaku kahle emiri wa hinkwa hambi la mkondzweni nga yisungula hi ko la mkondzweni utana yo yehla ufika la ka mdzumbu la no Slava como uma bebê. Acompanhe. Tiz Kiss. Okay, se leyiwani Hey, my God. Ashla ila mhlulile nyana. Nihlubula ke. Ntapala mabele. Like ofa like mastusengana are. Oh shit. So leyiwani ila utlanga mirunji. Fama na hi azava bantu mana aza umuntu angakho. Stofu shibaka 6. Stofu shiyisa guys. Okay guys. So sweswi ya ka number 15 last but not least. Yeah, you're number 15 yakudina leyiwani. Last one. Yebo yes la kumdala guys yakudina. Bebangari na matimba. Ane sinja ku video hela. Guys, sorry guys, aisha ku aisha kanzi kutsama na uma se nakuba busy swin'wana after off camera guys nakuba busy swin'wana ifane va busy na ya kala kissing one yo. The one yo munhu wana tiva ka yo French kiss. Deep kiss, lenga long kiss. Le one yo. Akutsotsanwa kahle. So yeah guys, French kiss my tiva vele ifamba hi ndlela leyiwani. Hey. Marcona. Ivana. Okay. A French kiss, lenga deep kiss. Yeah. Yeah. Okay guys. Guys keza kuona yena guys ifane iba busy swin'wana na mabebeza so itamvona next week Saturday as we said we post every Saturday D5 in Majambo post a Q&A loko na question leti la ku hi vutisa ka to mungu comment la nwani ya kota ku hlamula because mina nkarhi hi hlamula hi endla leswa ma Q&A a endla fun videos loko lava na shout out ngo commenta kwalani next video itaba ya na wena itaku shout out kahle bye bye it's about to go down Singalungi